салом тамошобинони азиз, ин оғози боз як барномаи нав аст. Як лоиҳаи ҷадиди телевизиониест ки пас аз ин ҳар ҳафта рӯи экранҳои телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. Барномаи Шабоҳанг бо чеҳраҳои маъруфу шинохта, бо бахшҳои ҷолибу диданӣ ва суҳбатҳои гарму самимӣ таҳия мешавад, ки ҳадафи мо болидагии хотири якояки шумост. Дар барномаи имрӯзаи Шабоҳанг мо даъват намудем оркестри симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки имрӯз онҳо бо савту навои дилнишин ба барнома як шукӯҳу шаҳомати хоса изҳор мекунанд. Пас барномаро оғоз мекунем. Рафтем. хуш омадам ба барнома ва бинандагони азиз бори дигар ёдовар мешаванд, ки дар барномаи имрӯзаи мо ҳузур доранд сардирижори оркестри симфонии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Тиллоев Далер ва ҳамзамон ду солисти шинохтаи ин гурӯҳ, якеаш Шарофатбону Усмонзода ва дигараш Мария Мирзоева мебошанд. Хуш омадам ба ин барнома ва навозише ки шумо имрӯз ин барномаро ифтитоҳ кардед, оғоз кардед, чӣ навозиш буд, чӣ асар буд ва дар чанд муддат онро таҳия кардед? Ташаккури зиёд барои даъват. Якум асаре ки мо навохтем дар ин барнома и аҷам ном дорад асар.
муаллифуш Сироҷдин Ҷураев аст. Асар аз аввал бо асбоби соз эҷод шудагӣ буд ва муаллиф ба мо пешниҳод кард ин асарро. Мо худам банда такмил кардам барои оркестри симфонӣ. خیلی خوب. در چند مدت آن رو تهیه کردید؟ дар 4-5 рӯз рафт. Агар фикр 4-5 рӯз рафт. اولین چهاربینی که شما اشتراک کردید چه چهاربینی بود و در کجا بود؟ аввалин чорабинӣ ба оркестри симфонӣ ин 25-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар саҳнаи Кохи Борбад якум маротиба дар ҳамун саҳна баромад кардем. شما یک سال می شود که با ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی با این گروه شامل شدید. چگونه رخصت گرفتید با این ارکستر؟ Ну, изначально, когда создавался этот оркестр, директор Олимджон Солиев меня приглашал не раз работать в этом коллективе, но, к сожалению, у меня по обстоятельствам разным, по времени не получалось. И вот буквально в прошлом году мы опять встретились на одном из концертов, и уже я не смогла отказать нашему директору и пришла работать в этот коллектив, чему я очень рада, потому что коллектив очень дружный, профессионалы. چون ما میدونیم شما از سفر برگشتید. همین گونه نه در آزمون تیرماه زرین که در شهر تاشکند برگزار شد شما در اونجا اشتراک کردید. بیاید اطراف همین آزمون صحبت کنیم. چگونه آزمون است و چگونه رخصت گرفتید با اونجا رفتن؟ Да, мы в начале октября участвовали в международном фестивале «Золотая осень», который проходил в Узбекистане, городе Ташкент. Я пела вместе с нашим президентским оркестром. У нас была сюита из зарубежной классики. Сам фестиваль прошел очень в теплой атмосфере, так как там участвовали из других стран, с Киргизии, с Узбекистана, Казахстана, с России. Мы со всеми коллективами подружились, но также и показали свое мастерство. Очень зрителям понравились наши произведения таджикских композиторов. Также там прозвучало произведение нашего маэстро, и все были в восторге от него, от этой композиции. Libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora e la fuggeva allora s'inebria voluta. Libiamo dolci fremiti che suscita l'amore poiché quegli occhi al cuore onnipotente va. Libiamo amore, amore frecolici più caldi baci avrà. Tra voi saprò di vedere il demonio giocondo. Tutte follia nel mondo, ciò che non ti piace. Godiamo fugace e rapido il godio dell'amore, il fior che nasce e muore, ne più si può goder. Godiamo, ce n'è vita, fuori lucida lusinghier. La vita nel tripudio, Quando non sami ancora l'hai dito che l'ignora. è il mio distin così godiamo la tazza e
сардирижёр бо мутрибон ва бо солистон чӣ гуна забон меёбед шумо? Зеро ба гумонам идора кардани ҳамин гуна як гурӯҳи калон хело душвор аст, ҳамин гуна не? албатта инҷа ба ҳам дирижёр умуман бояд ҳам психолог боша, ҳам муаллим боша, ҳам устод боша, ҳам падар бошад. инҷа психология, ҳар кас кати ҳар хел ҳаст. Одамое ки мулоим аз як мисра мисол мефаҳманд тура, ҳаст одамое ки камтарак сахт меқапивайра, баъзе вақт ҷамъ мекунӣ, ҳар хел аст. тамринҳои шумо аслан чӣ гуна мегузарад? Мария кане гӯед. тамринҳои мо хеле баъзан бо шӯхиам мегузарад, баъзан ҷиддӣ мегузарад. Роҳбар агар бошад ягон ҷо нофаҳмоиё бошад, вай бошад сарзаниш мекунанд, лекин ин сардирижёри мо хеле одами инсони хуб астанд, мулоим ҳастанд. Барои шахсан сарояндаҳоро камтар сарзаниш мекунам. бештар ба фикрам мутрибонро сахт меқапанд. хайр умуман дар ҳамаи оркестр ҳамин хел вай ҳаст ки агар дирижёр чӯбчаи худро ки бардошт, бояд ҳама ба хомӯшӣ риоя намоянд ва ҳамин тартиб дар оркестри моям вуҷуд дорад. барои ҳамин дар ин хоса мо тавсия мекашем. масалан рафту дар тамрини шумо яке аз мутрибон дер омада, дар ин ҳолат шумо ҳама интизор мешавед ё ки мусиқиро иваз мекунед? ин ҳолат ба намемонем, яъне ки дер кард мумкин нест дар омадан, не ки аз сабаби як кас дер кардан машқа манъ кардану ё ки аз сар алиш кардан хеле мумкин нест. аз сар рафтан мегирад ба чизи худаш. جوانی می خروشد مثل دریا، جوانی می خروشد مثل دریا، صدایش پهن می گردد به دنیا، دل و جان می فروزد از تمنا، صدایش پهن می گردد به دنیا، دل و جان می فروزد از تمنا. در آغوش زمان یاری جانی، گلی مقصد چین از باغی جوانی، نما هر دم جوانی و جوانی. جوانی همچو خورشیدی امید است، جوانی همچو خورشیدی امید
بر جانب فردا سفید است حیاتش از پسی مهنت سعید است راهش بر جانب فردا سفید است حیاتش از پسی مهنت سعید است در آغوش زمان یاری جانی در آغوش زمان یاری جانی گل مقصد چین از باغی جوانی نما هر دم جوانی و جوانی دلیری کن دلیری تا توانی جوانی و جوانی و برای هر سه شما صحنه چی است؟ صحنه جای مقدس است. نه هر کس میتواند روی صحنه بیاید. این به فکرم که آرزوی به صحنه برآمدن از خردی سر می شود. یعنی با سخن او رو افشا کردن نمیشود. نمی‌شود. همین گونه نیست. صحنه یک شهامت و شکوه خودش را دارد. برای شما Ну, я скажу кратко. Для меня сцена — это моя жизнь, где я могу реализовываться и делиться частичкой своего таланта со слушателями и зрителями. صحنه خیلی ما با گفتای سلیسمانی ما خوش میشم. البته صحنه چیز مقدس است. در یعنی که در پروفسیا میگن در پروفسیا ما کمتر دیگه چیزا یعنی که دیریژور خودش نمیخونه نمیرقصد ما با واسطه یعنی که через музыкантов я передаю в зал то что я хочу не напрямую а через музыкантов через оркестр.
дар гурӯҳи шумо чӣ миқдор асбобҳои мусиқӣ аст? ҳозираш ба бисёр ҳам аз мусиқии авропӣ, яъне ки асбобҳои аврупоӣ, скрипка, альт, виолончел, контрабас, асбобҳои чӯбин, мисин, флейта, габой, тромбон, бисёр ҳам асбобҳои миллии худамон, рубоб, тамбур, думра, қонун, хиҷак, дойра, ҳамаша мо синтез кардем аллакай ва асарҳомонам на фақат классика, яъне ки чизои мисол шашмақомда, фалакба ина навохтем. Боз дигар асарҳо аст ки махсус бо рубобу думра ҳаст. Фалак яъне ки синтез яъне ки чӣ? Асбобҳои аврупоиро бо миллӣ пӯшкадагӣ як ҳамоҳанг шуда. ҳамаи мо ҳамин эҳсосотро дорем, яъне эҳсосоти ҳаяҷон. шумо низ ба гумонам ҳамин эҳсосотро доред ҳаргоҳе ки рӯи саҳнаи калон баромад мекунед. Чӣ шуморо фаро мегирад сараввал? Ну, я думаю, что каждый действительно исполнитель, музыкант, перед тем, как выйти на сцену, он волнуется, и это естественный процесс, это нормально. Хуже, когда исполнитель не волнуется, потому что все-таки с волнением ты собираешься лучше. Но у меня так, я перед тем, как выйти на сцену, волнуюсь, но мне достаточно того, чтобы я вышла, увидела зрителей, как бы контакт у меня зрительный, и я уже успокаиваюсь и расслабляюсь. агар имкон мешуд, бо кадом оркестри ҷаҳонӣ шумо мехостед рӯи як саҳнаи калон баромад кунед? Бо лондонский симфонический оркестр. шумо Шарофат бану? Ну, мы так как не дирижеры, нам, конечно, важно работать с дирижером правильным. Не то, что с музыкантами, а именно с дирижером. И по всему миру, конечно, очень много есть дирижеров замечательных, но и наш не уступает. Поэтому нам приятно с нашим маэстро работать. سازش در سینه اسیان میکنند هر سحر با یاد تو قلبم طغیان میکند در فضای مهر تو رقصیده جولان میکند در فضای مهر تو رقصیده جولان میکند روی تو شمسی امید کوی تو خانه من موی تو حلقه بخت خالی لب دانه من هر سحر با یاد تو قلبم طغیان میکند در فضای مهر تو رقصیده جولان میکند صبح دم
با شوق و شادی و امید میروم با یاد تو من به وادی امید تا ببینم روی تو بالد دلم در کوی تو تا ببینم روی تو بالد دلم در کوی تو هر کجا آوارم طالب نزارم کوی تو مسکن بخت رویت گلی گلشنی من هر سحر با یاد تو قلبم طغیان میکند در فضای مهر تو رقصیده جولان میکند در فضای مهر تو رقصیده جولان میکند رقصیده جولان میکند رقصیده جولان میکند بین شما سلیستان رقابت هست یا نیست؟ فکر میکنم باید رقابت باید باشد باشد. باشد لیکن رقابتی سالم. سالم باید باشد خوب میشد که این زمان حالا با بیننده های ما دو مصرع یگان ترانه با آواز زنده همجا زمزمه میکرده. L'aurora che bianco vestita già l'uscio deschiude al gran sol di giacolle rossi svidita carezza di fiori rostuol. بسیار آواز ماهین و دلچسب. اکو ترجمه شا گوید چی گفته؟ چه سرایی داره؟ این اثری کلاسیکی است با نامش سوپ دبیدن سوپ در ارکستر سیمفونی شما یعنی ارکستر الهیده کودکان و نورسان یعنی تأسیس داده شد. میگفتید که کار کردن با کلانسالان آسان‌تر است یا با خردسالان؟ بله در دست ارکستر ما دست ارکستر یعنی که تشکیل شده بود این سال رونمایی ارکستر برگزار گردید. اوجبا دیریژور алойда است шогирдам махтовар давлатов аз як тараф мушкилтар аст чунки вай оли таҷриба надорад ва ба фаҳмондан дар кор чун ранги муаллим дар мактаб кор мекунад ҳар як гурӯҳ кати алоҳида тарзи корш камтар дигар аст нисбат ба оркестри калонсолон. شما کمک میکنید به آنها؟ البته чунки ҳам шогирди ман худаш уҷа роҳбарӣ мекунад албатта кӯмак мекунам баъзе вақт медирам ягон саволо бошад саволо ҷавоб метиҳем. ای گل شهری زیبا،
гуфтаниҳое буд ки шумо нагуфтед? Мы не привыкли много говорить. Наша профессия петь. И мы через свое пение передаем свою энергетику, всю свою любовь нашим зрителям и нашим слушателям. якумш ки барномаи нав аст. Шумо ба муваффақият ин барномаи нав ба қуллаҳои баланд расед. Ташаккури зиёд. ҳаминро орзумандам ки дар тамоми замин сулҳу салоҳ бошад. Агар сулҳ бошад, ҳамаи мо метавонем зиндагӣ орому осуда барем ва кору фаъолияти худро пеш барем. ба шумо низ сипоси бепоён, ташаккури зиёд ки ба барномаи имрӯзаи мо ташриф овардед ва як суҳбати оддиву самимиву хотирмонро анҷом додем ва барои корҳои минбаъдаи шумо мо низ бурдборихоҳон ҳастем. Бинандагони азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барнома. То барномаҳои дигар сиҳатманду сарбаланд бимонед.